Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Nadu katayo banwan, hakajela Meghalaya onsala ban patas yau kenyang jengpang COVID-19, hadu sispa prapotli kitas hakajisngi. Yakani labanong, hadian baka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences mau diang kalayo asakaway ka machine ni ka kor banle ikitas bat menta dang penbet penbiang yakani ka kor bat lakmilenti ba ona ban patrikam nadu katayo banwan. Yakani laito do sembot menteri rangba kani ka jela uba preston tensong ha ka jinya kendo bat kinong patai kubor ha ka arpoi treng menta benaya yong arajar arpo. Kami kat testing center kumbalong mentah hapo kejelam ni ya, ngidon betik tan kawai hapo negerius. But ke capacity jong kadi ke testing machine kalong sispa teli sisni ke capacity jong ka. Te kabang asnotrat penyetu ibi balapoi biang ke machine, ke additional machine, kelapoi biang mentah kidang ya install hapo negerius. Kabangin yo extra ban ikermen scan bayakan ni nginla ban pentreka hakani kata yo ko ban hakabakani ke mesin ko mau implementa kelas layas dang ban install ban ngakermen scan hakani kata yo ban nginla ban kentiu ya kan numbers of testing na kasispa peli sya kasispa prapotoli nadu kani kata yo kabanwan ladinila banle kumta sispa prabhokali siski na kermensken kan long ke jumutoi ka bakra na kabenta ke jela jumi barok away.